khona into common ngalezinto. Into common ngalezinto ukuthi zenziwa excited. Uthi mangabe unikela ungashayi icilongo isandla sokunene singakwazi ukwenziwa ngasokhohlo. Athe emkhulekweni vala umnyango ungane ezitaladini njengabazenzisi. Athi mayesekhuluma ngokuzilungela athi gcoba ikhanda lakho ungazibonakalisi kubantu ukuthi uzelile. Lezi zinto ezintathu izinkonzo ezenziwe ekusithekeni. Bese ethi uNkulunkulu ubona ekusithekeni uza ukuvuza. Zenziwa la kungabonakali khona. Kodwa uNkulunkulu mayesemvuza ukuphumela kwazobasobala. So-ke uNkulunkulu ubeke nolekizwe yami ukuthi sisesikhathini lapho abantu bethanda kakhulu ukuvela obala izinto ezenziwa obala. Baphelile abantu abenza lezi zinto zasekusithekeni. Kanti ukuphumela usobala ophumelelayo uthi kwenzekani ekusithekeni. Ubeke lento enhlizweni yami ukuthi sibuyise isisekelo sebhayibheli. Sibuyise ikhomba lezebhayibheli zilokho okwenzeka ekusithekeni. Ngaphuza isindebele ngiyabona mawathatha umfundisi. Abethe nami sengisho kusenhlizweni yami manje inkonzo yomzalwane Nkosi ungena futhi kodwa ke ngiyathi uNkulunkulu enhlizweni yami njengoba sihlangana nesabazalwane ukuthi asike abazalwane abasekusithekeni. Yazi umzalwane asekusithekeni maye worship abantu abami uhlabelele iculo kuye kokulinye. Kuvele kwenzeka izinto ezinkulu ezenzeka kuphambili. Kanti indaba iphehlwe lapha ekusithekeni. Sinabantu abafana ba i-microphone nje ukuzovela kuphambili. Kanti abekho ekusithekeni. Kube nesiphithiphithi esiqala umuntu uzosasithethisa. Bazalwane sokubanga akazazi ukukhuluma ngendaba. Abazalwane bahlala ngiyadela sikhonza uNkulunkulu la sikhonza uNkulunkulu. Uzuloko sithethisa. In fact khona into fanele yenzeke ezosumisa singasukunywa ngoba ile epheshwe lapha ekusithekeni. Ayisho abantu bazalwane amen lathula nje. Lathula nje bazalwane. Sinyakazisa in fact kufanele sinyakaziswe ukuthi ukusithela kwabo kungakanani. uNkulunkulu bese kuvuza obala. Amen. Hallelujah. Kodwa one thing into engiyifundile ngokuseluka ngishona ihlanganisa lezi zinto ebenkulu emphezweni yami uNkulunkulu mayengilaza le message. UMatthew 17:21. Lapho uJesu lokuhlobo aluphume ngaphandle komkhweko nokuzelukudla. Ngeke ngiye ngothile kwenze njani seniyofunda ngizwile ngoba kude uthe naye uJakobe khona ningofunda. Saya ekutheni bekuze kuthiwa lokuhlobo kwezinyanga hamba kodwa sekutshela ukuthi Matthew 17 but very verse 21. Khona into engimangazile bafundisi. Awusemyandane la. Mfundisi kwala ngimangazo ukuthi kukhona ama-version. Ngisho khona ama-theologians bahamba ke nohlola mhlawumbe ke nempela. Khona ama-version engasekho leli days. Verse 21. Engibone kahle version i-NIV. Matthew 17 angekho verse 21. Lo uthi lolu hlobo aluphumi ngaphandle kokuphuleka nokuzelukudla. Uthi uNkulunkulu kimi ngicabanga ukuthi strategy sasana ukuze abazalwane banganaki ukuzila ukudla aliphume leli vesi elithi umzalwane uzile ukudla khona izinto ezingakudluki ngaphandle kokuphuleka nokuzelukudla. Ngazi
bekwami lokho futhi mhlawumbe bekuhlobo ukuthi wenzeka kodwa NIV ngiyazi alikho leli verse uma bazalwane singakubuyisa ngifuna ukukhuluma ngomuntu osanekwa isekelo ngoba sihlangene la ukuthi sebenza ukusebenza now masithi ngokuhloba ngaphambi kokusebenza uNkulunkulu bengakini ukuthi ukhona izolo empilweni yomzalwane noma izinkinga uNkulunkulu personal okuthiwa isono esithandekayo uHebrews chapter 12 isono esithandekayo the sin that entangles besetting sin kukhona umzalwane noba nesono noma nenkinga emthandele khona izinto othi mawusindiswa uzwe izwi laNkulunkulu phela kuhlukaneke kalula naso bese bakhona eba struggle why utshwala ukuthi beyithakamisa nomunye utshwala omunye ufebe emsola kwakho igama elikhulu yena kuyisona esithandekayo kwathi umzalwane ekhuluma ngentsamo hlale behlekazela bakhuluma usibongisela abadlala abanazalwane ngoba ngalanga kithi ngale khona la Faith Mission ethi yayisona esithandekayo insamo ethi ngenyanga ngelibhasi babeshisa abafana insamo exit uthi yakunyanga nobela kamnandi ngenkontrosi lathi ngehla kamanqoma ngaya ngigijima sekuzamana ngisebenzisa ngiya la kuthanga khona insamo ngoba inginokele kamnandi ngenkukhu ethosi awucabanga nje insamo ngenkukhu ethosi iyahlekisa lento kuthina sonke kodwa kuyena kwakuyisono esithandekayo njalo isono esithandekayo lolu hlobo aliphume ngaphandle komkhuleko nomzekelo siyafundisa siyashumayela sishaye lesinye isikhathi khona phela ukuthi asisashawa izinto ngoba kanje ukuthi asisashawa izinto sihluleke sesishaya mfundisi kwami kanti kodwa isona esithandekayo nesithi la yo sidiscipline sinqume niyangizwa bazalwane but kodwa isona esithandekayo uthi kimi-ke uNkulunkulu lolu hlobo lwesona esithandekayo lungephume ngaphandle komkhuleko nokuzelula sekudinga yena umzalwane kusemhloba lesi sikhathi yona yenziwa umfundisi yenziwa uyena wazi ukuthi isona esithandekayo ungakanani into eyinkinga njengohlezi noma mhlawumbe ngomunye wabantu abakhona onento ethandelayo empilweni yabo uNkulunkulu lethi ikhambi kithi sonke akekho serious akekho kulo muntu engathi ucimthathu ukunikela ukubuleka nokuzela ukudla mangavuswa nomuntu wesithathu okuzela ukudla siyokhululeka ezomele esithandelayo ngoba akuzona zonke izinhlobo zamadimoni ezimbi ezisukayo ngaphandle komkhuleko nokuzela